UNNATI Scheme kha kan soi thliat hi a ani dan tak in ngai thlanon le tiang in ron ngai poimo hlom sia ming tek po khain ron phua deuh khang ka ria UNNATI Scheme kan ti hi Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme ti na ni a North East State Industry ti mason na tour scheme ani India ram state danga om velo North Eastern bi Asiam ani ti ka report ila ni kuwa thlathum sang ni som ni palia central sarkar in unnotified ania central sector scheme ania kuarantor ate sarkar in tang thengem te khakan in tia central scheme ania guideline tran ania kan sarkar nuai ni lova kenin khatianga kan zukin rol thein kha a omlo ani he scheme avel tumte chuan amasa berin he scheme nuai hian registration and dilanga central sarkar in registration approve masakangai ni registration here ti ra chuan ni som thum pakhat thlathum sang ni som ni paruk thleng hon ania eiron pot sei le in september ni som thum sang ni som ni paruk thleng registration hi dil thei ani scheme hi manufacturing le service sector enterprise thar din tur an investment cheng nuai som nga ai claim lo te tan dil thei ni nuai som nga ai claim khan project ani chuan a huap velo adil thei lo ani chuwang chuan mi hausatan ani ya han ti te pok ha a engemaw chen adik ani kakatsu ke ni te ni lo central ron ti ani miawa investment ti hian he scheme no ideal thei claimable capital investment bika an investment atanga chu turani registration ti tura document ngai te pakhatna DPR panina registered alan documents pathumna bank kemo financial institution atangin appraiser report palina charter accountant atangin business neitu ni na certificate palina pan card copy paruk pangana pan card parukna GSTIN certificate copy pasarina udaim registration pariatna concerned department atangale khangaite antinan fire emergency services atanga NOC te Mizoram Pollution Control Board atanga consent to establish te hospitality and tourism tan big tourism department consent letter te angai ni ka adil nan ringot po khan document ngai tam viawani scheme nuaya ham thatna omte hi entrepreneurs 10 an unit and din fel nu commercial operation and tran nuwa chau deal theni tin deal na hi an summan na GST invoice in a support vek angai baka an farm minga current account kaltlang veka summan ani angai ni registration an tiatra kumli chunga deal na hi thelu tur ani eng scheme noya ham thanna deal theite chu capital investment incentive emin noya hian claimable capital expenditure atangin 50% claim thei ania rupees a crore nga vaibel se sari le achan ve hi claim thei sangber maximum limit ani chumi claim tur chuan crore som panga khangai ta chu suai tam chu a claim thailo ani amaro chu non GST sector big antinan hospital chuan maximum limit hi 10 crore ani thung ani capital interest subvention emin wai hian project din nana bank loan interest zoi zong zong atanga 5% kumtin kumsari chung claim le thei ani manufacturing and service link incentive emin wai hian business antran nuwa net GST and pek kha kum som chung 100% amulet thei ani ni som paruk thlathum som ni paruk thlangin unit som pakua in portal kaltlangin registration and deal to a chung zinga pathum te chu central sarkar in approve to a unit palite registration deal na reject ani a tuna hian unit som panite registration deal na hi process make ani scheme hi kum som chung kalpui tura central sarkar in ruam manani a scheme kalpui na central sarkar in ruam financial outlay chu crores sing khalle somthum pasari ani emia tanga Mizoram tan bi ka financial outlay chun sin ka ngai thak tang khan crores ali somnga pathum ani tundin huna north east UNNATI nuai unit 10 an sum claim dong an laomri lo ani abulron tran ania hi nate kanti NEIDS kanti thin e thak na kha ani a tichuan ka sarkar ma
sang ni le som ni pathuma khan kan huan mong zuma khwan ka fa pa hian petrol pump ti ve tuma beng ka tangin noi som apuka ti chuanin kan han lai tona tun ma kan campaign lai khan chongai lek lek te kan nu pui fanau te nan nei thina kan nu mangang hian ka rifle 315 kha pukap sang an hena lo han thral peka ti chuan pukap sang khan na boral main afa te hena thuro achia kulai mun khu in lo lai sak don nia tin rifle hi lo pele leng chu ati boka ti chuan min ron pele le ta amun po min ron lai sak ta ni nge na ti chuan chu ka sarkar ma dai thilania amaro chu petrol pump khan arem te chiam kan thria lo wang le anuwa UNNATI scheme hi kan han thria chwa ve tak nuwa khan sang ni som ni pali kum to pa khan ti vela thanga kan tia awam je kan thria lo via amaro chu ka fa pai na deal ve a list of applicants granted consent to establish tia hian serial number 7 ka fa pa ming chu chuang wang ani chu tilom ziania hei chu aduina dila dilo kha ani maya etia me nei taka hanin ti na turatan chun abu ka ri tok lem lo dewani hei hi la huai theilang kan duwa kan encourage renga maro chu an ne kan no ka tama wang hianin anti vak lova nia a pungu na te pol hianin campaign ni na tang khan min pai to a MNF hian MLA kan ni na trai min pai to boka tuna hianin si muya ka leivung AI mangin dotin an vordar le meka tlong chim thlahum mangin an vordar le to kha khati rim khan kanin bei ani thudik lo mang hian ang poni se pu speaker heng min vom na lung te hi kan char khom ve zela inuam tak saknan kan mang mek ni